Muri ibi bihe bitoroshye turimo, ubwo twugarijwe n'icyorezo cya coronavirusi, benshi barahangayitse bibaza uko bizagenda. Usanga bamwe bitotombera kuguma mu ngo zabo, abandi bagahangayikishwa n'uko akazi kabo kahagaze, ariko bakibagiza ko ikibazo turimo gikomeye kurushaho. Iyi mibare tugiye kureba irakwereka uko icyorezo cya coronavirusi kiri gukwirakwira ku isi n'umubare w'abamaze kucyandura. Duhereye mu gihugu cyacu, abarenga 212 bamaze kwandura iki cyorezo, abagera kuri 95 nibo babashije gukira, naho 117 bo baracyarwaye. Igishimishije ariko nuko nta muntu iki cyorezo kirahitana mu gihugu cyacu. Naho ku rwego rw'isi yose, abantu banduye coronavirusi bagera kuri 3,148,417. Abahitanwe n'iki cyorezo bagera ku 218,368. Nanone abamaze kugikira bagera ku 962,344. Uyu munsi abantu barwaye coronavirusi barenga 1,967,000. Muri bo harimo abarembye cyane bagera ku 56,898, naho abandi bagera kuri 1,910,000 bo ntibararemba cyane. Mu minsi mike ishize, niba ukibyibuka, abantu benshi bari bazi coronavirusi nk'indwara y'Abashinwa, ariko igitangaje nuko uno munsi Ubushinwa buri ku mwanya wa 10 mu kugira abarwayi benshi ba coronavirusi. Mu Bushinwa, abantu bagera ku 82,858 nibo bonyine barwaye iyi ndwara, mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho abarwayi barenga 1,035,765. Ibyo bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba igihugu gifite abarwayi benshi ba coronavirusi kuruta ibindi bihugu byose ku isi. Hakurikiraho Espanye ifite 232,000, Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage n'ibindi bihugu bigakurikira. Dukomeze kwirinda coronavirusi, dukaraba ibiganza kenshi, twirinda kwegerana no kwikora ku mazuru, ku maso cyangwa ku munwa. Guma mu rugo kandi uhamagara umurongo wabugenewe mu gihe wumva ufite umuriro mwinshi, ukorora cyane, ukitsamura no guhumeka bikakugora. Njye wumvaga nari Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates.